Selamat pagi Sobat Arina, selama 2 hari ke depan kita akan jalan-jalan di kota wisata Batu Malang bersama kawan-kawan dari RT Culture. Sudah tahu RT Culture? Belum? Sama. Jadi gimana keseruannya? Ikuti terus perjalanan kami. RT Culture, piknik asik. Senang-senang, selfie-selfie, story-story. RT Culture, let's go! Moment by Arena Tour. Wow, kita lagi di mana, guys?